Kanjeng Nabi ada buka malaikat, mon kau ngerasaki sakit ngane kala terus da erma umat kula wahai malaikat. Maka kula nyoon deka Allah Subhanahu wa taala separuh dari sakeen eta bunya beuna umat Kanjeng Nabi ampun etangkung bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ngane kebelas Kanjeng Nabi. Maka separo sakeen umat aden kaula parengake kaden kaula nyoon ka Allah Subhanahu wa taala itorote dadi separo sakeen nazan kula bi sampeyan kampun le tanggung bi Gusti Kanjeng Nabi. Malaikat kita teka napa panjenengan ki kesokan troy pebelia polenya bener panjenengan ya Rasulullah. Maka Kanjeng Nabi adabu ke malaikat ar-rafiqil a'la ar-rafiqil a'la ar-rafiqil a'la. Taro ketemu Nabi Allah, taro kata panggil bi Gusti Allah, taro asanding bi Gusti Allah. Ar-rafiqil a'la ar-rafiqil a'la. Aneka malaikat paling alus, paling lembut nebuknya bener Gusti Kanjeng Nabi. Bodoh setahun tak teh mate. Odik ya tak salencak. Beda tak sakit tak apa. Ki macam ponan ki beda saya pegempang, beda saya melarat, beda nazan. Mati na abid saya mati ya. Beda orang mentarat syarat bilan. Harap pababan ban matuan ban. Matuan atau panika. No mati separo. Terus kinyon rat syarat pola ada abah boy punten ke panjenengan pola tengah malam tak saya nyecel ke panjenengan. Oh iya wis dan tek dina jan gula entar kejeding tak wudu tak pakai latok kok lu siapa cek tak kenceng terus engkau orang ngodiin saya separo polan mati separo ya tak bisa cek le mati separo. Mau kok suruh mau di separuh nih ya tak bisa tak tahu kok punten pun kula pokon tengah malam nikah tengah malam dia tengah acara kula ila bekira lah eno maki ila nyaman orang abri selabat ila terima ber nyaman selabat dengan kai syarat ya jangan nulaan rezeki jangan rengkona masalah selabat dikelitikan ya pokoknya selamat gula gua beli boleh nambah nang arajaan gula paling malam ke sekonean jangan kok tambah na boleh huta lo ngoceng jenazah mate cek libelian seneka kula ngoca ayo orang kok di tretan alek bade mashas ahli atuaki nampai orang kula tak bisa kula tak gelem pancet nyarang ojon tambah terus bik duglu rupalang ngocel ada potak mantiki ya nampai orang mate nyarang ojon bik duglu wilap ke lapa terus kiai koyo deki sekecaki more maghrib tulun boleh waduh kiai banjir kiai ki gampang insyaallah dia enggak do palang janggul selabut tak seberempa nelpon boleh ya lah kalau boleh selabut tak sangku engko aba aja andi otang ka orang ngetelpon malolo udah remar macam bajan oce ne beda remak ngetro tahu kok tukang nyaranya mau benih bajan ocean bisa mendatang ocean ini tak bisa iya beda baca Tuhan Allahumma hawalaina ada remero Tuhan orang nyarang rengguna tak lem teti cek panas ini so ondem padahal sarang dia baca lah orang rea fak-fakan kia tak bisa nah la ilaha illallah jadi malaikat nebuknya paling alusnya yang kita nikah nebuknya bener Gusti Kanjeng Nabi macam-macam ponan orang nikah bodoh si abulenan ya tasa kasor bodoh si ataonan bahkan yang kita ada mandat cocok beling mati sehat gelan kesabar tampur kelap jangan
Kan cak sompaan por kelap. Malah tak tamporongku be kelap. Oleh karena itu kau lebih panjenengan cak masa jauh saya sakit belum tentu, saya sehat juga belum tentu. Nah bodoh saya tajak sekalian tajak langsung, bodoh saya langsung tajak, bodoh saya pak halus, bodoh saya pak kasar, kita tergantung pun, tergantung amal lah, tergantung amal. Bodoh saya pak halus sarana pun. Orang kona bilang Mbak Putri ini kan banyak muzayana nih, ketatang ke kantuan nih, mun bodoh orang sakit sarah nyosol mbak. Orang kona nih, wallahu alam ilmu apa aja kira-kira? Ya takku, napa so kona? Oh jalap, oh demar ya tantre tanah, ayo jauh resi kecaki rela. Takku betes sih tam mau cak sekecaki mati ya. Tahu neng ilmu apa aja ada, ilmu kedokteran kada jadi. Karena renggona. Setelah aja kan terus sekut sarem mbak bini nika. Bodoh orang sakit sarem pun tepeke nyosol lagi nyai bu nyai nyesepo ekoneen takku. Oh jauh parak rela. Oh, iya. Ya cel lagi sehari bikor sih tak. Jangan rengko namun reng celepan apa nyaman anu jangan tahu jangan pulan kula semua celepan Pak Mufid aku kada iko. Oh tenang Mufid, tenang jauh ki angak kita aja lah. La ilaha illallah ki dadi rengkona nih kah. Tahu ning ilmu napa belajar de rem caren ya tak tahu. Imoro teku betes sekejak ki. Tak abid lah kemateriatan apa polong kapi. Ai saksa area. Tonton kapi. Ongguan tak abid mati ongku kebesaran pangeran. Pon